Kanima. Prezo Burundi. Soda yote wala sipite pale. Hapana, warudie hapa, tufungie hapa. Bana, hakuna kurudia nyuma. Sisi adui iko. Adui hana tena nguvu, yeye yote kula kimbia na ingia maandaki. Kisha mnarudia mwenyewe. Tunasonga mbele, hakuna kwa kurudia nyuma. Mchunga nyingine minisho zinafika. Tunasikilizana. Ndio hapana. Babu tuna masasi na kuya, msao kurudia. Alete masasi na kuya na cheo ndio tunaenda mbele. Na chakula kila kitu hapo. Ihuriro rya Yesu ryamaze gufata agace k'indenzi kari hasi neza mu mujyi wa Uvira. Wana rero ko AFC iri gushakisha uburyo ki yakubwira bidasubirwaho ihuriro rya SM turashaka kwiga mu mujyi wa Uvira. Ni mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mirwanira komeye amakuru ari guturuka mu kibaya cya Rusizi no mu misozi miremire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Na makuru agaragaza ko imirwano ikomeje kuba ku rwego rukomeye. Hari amakuru menshi bihuwa akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ayo ni muyareke mwumva ibi kubijyanye naho urugamba ruhagaze. Amakuru yize baragaragaza ko ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gufatanya n'abarwanyi mu mitwe yitwara gisirikare nka Wazalendo bagifite mu maboko uduce twa Kirungu, Kabunambo kugeza ahi mu ijoro ryo kuwa kabiri shyira kuri uyu wa gatatu bari bakiyafite. Ibiro bikaba bihabanye n'amakuru yakwirakwijwe n'abashyigikiye umutwe wa M23 wavugaga ko hari uduce wamaze kwigarurira. Mu by'ukuri intambara iri kugenda ikwirakwira cyane mu kibaya cya Rusizi. Impande zombi zikomeje guhangana zikoresheje imbunda ziremere n'izoroheje. Hari amakuru avuga ko M23 ikomeje kugerageza gusatira uduce dufite akamaro mu bya gisirikare n'ubuhahirane, ariko igasanganirwa n'uburinzi bukomeye bwa FARDC ndetse na Wazalendo. Kurundi ruhande ingaruka z'imirwano ku baturage ziragenda zirushaho kugaragara mu midugudu yitwa Kangurube, ayitwa Mikamba no mu duce twa Runingu hafi ya Sange ahamaze gusigara abaturage mbarwa kuko benshi bamaze guhunga. Benshi bahungiye mu gace kaitwa Kiriba, abashaka ubuhungiro abahunga n'amasasu n'ibisasu bikomeje kumvikana muri aka gace. Mu misozi miremire ya Minembwe amakuru yo mu gitondo yagaragazaga ko FARDC yari ikomeje kugenzura Mikenke n'inkengero za Minembwe centre. Nubwo rero hari impagarara zishobora kuvamo imirwano ikomeye igihe cyari cyo cyose, uruhande rufatwa nk'urw'ingenzi cyane ruragaragaza ko izi ngendo zamaze guhungabana zo muri ibi bice. Hagati aho M23 biravuga ko yafashe uduce twayitwa Muramvya, Mitamba, bikaba rero zaragezweho kuwa mbere. Ukaba rero wakomeje kugerageza kwagura ibirindiro byawo kuri uyu wa kabiri. Imirwano mishya irumvikana hitwa Imbundamo mu gace kayitwa Muramvya. Ibintu bizatumye habaho gukomeza kwiyegeranya kw'ingabo ku mpande zombi. Muri rusange uko ibintu bimeze muri iki gitondo cyo kuwa gatatu, nta ruhande rurabona insinzi ishyitse, ahubwo imirwano iracyari mu rwego rwo kugerageza kwigarurira uduce tumwe na tumwe tw'ingenzi, mu gihe abaturage bo bakomeje kuba aribo bahura n'ingaruka zikomeye zirimo guhunga, kubura ibiribwa n'umutekano muke. Icyakora arasabwa kwitondera amakuru atambuka ku mbuga nkoranyambaga kuko hari ibikorwa byinshi bikomeje kugenda bigaragara biri guteza ubwoba abaturage. Amakuru yizo akomeza kugaragaza ko urugamba rukomeje kandi ruri kwinjira mu isura nshya. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira situation y'ibiri kugenda bibera mu misozi itandukanye ndetse no muri quartier zitandukanye. Bwana Safari, waramutse neza? Safari, tudatinze rero turagira ngo duhe ishusho y'urugamba bihagaze gute kuri ubu ngubu? Sari majingaya birasa naho FARDC iri kurwanya urugamba rukomeye bitewe n'uburyo ki ubona ko nyuma y'uko ihuriro rya M23 risa naho riri gushaka gufata ibice biri kuri strategique, aho kwikubitira bafashe agace ka Mitamba na Muramvya. Ibi byasiguraga ko tuno duce ari nko gufungafuwe
ituruka muri Uvira, urumva ko nta sapoti yava mu mujyi wa Uvira igana muri teritwari ya Minembwe, bitewe n'uko nyine bamaze kubafunga. Ubu rero tuvugana imirwano iri kuvugira muri no misozi n'ubundi icungamiye Uvira, ariko cyane cyane ubona yuko muri aka gace kafashwe ku munsi w'ejo za Kirungu, bigaragaza ko ihuriro rya FARDC rishaka kongera kutigarura bitewe n'uko nako kari kuri strategique. Ibi rero bikaba bigaragaza imbaraga zidasubirwaho ku mpande zose bitewe n'uburyo ki imirwano tuje gushimira mu gutuma abenshi bava mu byabo. Ntabwo twavuga yuko hari ibindi bidasanzwe biri kuba, ahubwo ni ukubera imbunda zidasanzwe ziri gukoreshwa muri ibi bice, aho bivugwa ko ari imbunda ziteye ubwoba za ratirare zifite imbaraga z'umurengera zitandukanye n'izari zimaze iminsi zikoreshwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ubu rero mirwano n'ubundi ni muri utu duce ubona yuko AFC ishaka gusatira umujyi wa Uvira, ariko bikaba bikomeje kugorana ku mpamvu zikomeye z'uko n'ubundi FARDC ikomeje gukumira bidasubirwaho bitewe n'imbaraga nabo bafite kugeza ubu bwarongera. Yego, kubirebana n'ingabo z'amahanga twagiye tubona safari zagiye zizanwa, ho uratubwira ko bihagaze gute kugeza ubu? Nuko hatari haboneka Tanzania, kuko Tanzania basa n'abagira ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ubu magingo ingabo ziri ku mirongo y'urugamba n'ubundi n'iz'aba FDNB baje mu masaha ya nyuma y'uko bari bamaze kubona ko FARDC n'abazalendo bari gukubitwa cyane n'iri huriro rya AFC/M23, nibwo baje basa n'aho noneho habaho konda bitewe na FDNB isa n'aho bifite imbaraga ku mirongo y'imbere y'urugamba. Igenzura bamwe mu baturage ndetse bivugwa yuko abazalendo benshi bari mu giturage cya Goma, ndetse umutekano utari buze no korana gatoye, kuko magingaya urabona yuko ibyabereye hano mu gace ka Mugunga akateje impagarara, ndetse ibi bikaba byahitanye n'umwe mu bakecuru, umukecuru w'imyaka 90 wasize ubuzima. Uyu akaba ari umubyeyi wa Majoro Generali Padiri Muhizi Jonas. Uyu yahoze ari komanda cyangwa kugeza ubu ni komanda w'akarere ka 11 ka gisirikare ka FARDC, ndetse biravugwa yuko ashobora kuba impamvu ibitero byahaguye ariho abazalendo bari bamaze iminsi bari bakorera amaoperasiyo ndetse n'ubugenzuzi bwo muri uno mujyi wa Goma. Urabona hano mu gace ka Mugunga hafi neza n'umujyi wa Goma, urabona yuko igikomeje kugenda kigaragara. Ni bamwe n'ubundi mu baturage bakomeje kugenda bagaragaza yuko n'ubundi bashyigikira abazalendo, kandi nabyo ntabwo wakwanga abana bawe cyangwa bamwe mu bo mwasangiye akabisi n'agahiye. Noneho urumva rero ikibazo gikomeje kugenda kigaragara, ni ukubera yuko n'ubundi basa nk'aho baba bari mu ngo zabo, mu bavandimwe, mu nshuti, ariko bari mu rwego nyine n'ubundi batumwe na leta y'i Kinshasa. Ibi bikazimangirwa neza bikemezwa n'uko uyu Wiri Mushiki wari usa nk'ubahagarariye asa nk'aho yatumye bavumbura ibikorwa by'abazalendo. Ibi bikaba byaratumye bishyira mu kaga gakomeye abazalendo bari bari muri ibi bice n'ubundi bakomeza kugenda bahiga, ariko nabo bitoroshye ku rwego rwo kubahiga kubera yuko bari mu ngo zabo, abandi bari mu ngo z'ababyeyi babo. Urumva rero ko ari akazi gakomeye ku ihuriro rya AFC/M23. Ibi bigaragaza yuko umutekano mu mujyi wa Goma utari buze koroha habe n'agaciro bw'ara munyamakuru. Mu makuru mufite ababyisha inyuma n'ibande mu buryo bwemewe cyangwa se bugaragara? Amagingo ya ibivugwa ni byinshi ku nzego zose cyangwa ku mpande zose. Ntabwo bari batangaza ngo ino mirwano abayiteje ariko ariko ni imirwano n'ubundi yabasakiranishije, ni abazalendo na M23. Hakaba hatuyemo ahubwo wenda icyo nakabaye mvuga ni ukwibazwa gukomeye kuri kwibazwa n'abatari bakeya muri iki giturage, aho bari kwibaza
impamvu nyamukuru uno mukecuru ari we wahasize ubuzima. Abenshi batangiye kubishyira ku ihuriro rya AFCM 23, ariko nta makuru yari yatangazwa bitewe n'uko nta kote n'imwe yari yabyemeza, ariko nyine urumva ko bitoroshye. Bamwe bari kuvuga ko uno mukecuru mu isakwa ryagiye ribaho bashobora kuba barasanze intwaro nyinshi. Magingo aya ntabwo nabidesize, ariko ni ibintu bisukumbura ku rwego rwo hejuru, ku buryo ninza kumenya amakuru ndibuze kubatangariza bwana munyamakuru. Yego, reka tujye ku zindi agisi muri Masisi ho bihagaze gute kugeza ubu? Magingo ya Masisi naho biracyari imirwano ikomeye cyane, ariko ubona yuko n'ubundi bisa nkaho ari abazarendo bakomeje guteza akaduruvayo, ndetse kandi ubona yuko gatangiye kuzana impinduka ndetse no guhangayikisha ihuriro rya AFCM 23. ubona yuko babahaye akazi katoroshye mu bice byose, aho ubona yuko bakomeje kugenda bagaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye ndetse tugiye byugwa n'iri huriro rya AFCM 23. Ibi bikaba bikomeje gutuma umutekano w'abaturage usa nkaho ugeramirwa, ndetse abaturage bamwe na bamwe bakaba batangiye gutakariza icyizere iri huriro rya AFCM 23 bitewe n'uko umutekano ukomeje gusa nkaho ugorana mu bice bari kugenzura bwana munyamakuru. Kugeza ubu butabazi bwo buhagaze gute mbere ko turi burebe n'ubundi by'aya makuru maze kwakira? Magingo nta by'ubutabazi bwari bwaboneka, uretse uko ihuriro rya AFC riza rikaturesha abaturage, ariko ubona yuko abaturage bamaze kurakara bitewe yuko nakubwira yuko ababazarendo abenshi ntabwo basobanukiwe. Ababazarendo ni abenegihugu n'ubundi basa nk'abafasha igihugu cya FARDC, kandi urumva ko iri huriro rya AFCM 23 batabasha kubakontora kuko n'ubundi ni abaturage bayobora, ni bamwe ni abayobozi bayoborana. Urumva rero ni ikintu kitari buze korohera iri huriro rya AFC bwana munyamakuru. Yego, reka noneho dukomeze paje y'amakuru ndetse n'ibivugwa. Tubwira abadukurikiye ko mu mudugudu wa Maremo uherereye mu gace ka Bashari Mukoto ani muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hongeye gufatwa n'abarwanyi b'abazarendo, aho kuwa gatandatu aribwo byabaye, ariko twe tubonye amakuru abyemeza uyu munsi nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje n'inyeshyamba, nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje abazarendo n'inyeshyamba za AFC. Amakuru ari guturuka ku bayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano zikora muri kara gace aravuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare, aho impande zombi zakoresheje ibitero bya gisirikare bikomeye offensive. Imirwano yabaye mu buryo bwegeranye bizwi nka close combat mu midugudu iherereye ahangaha muri Marimo ku murongo w'umuhanda Karembe Mpeti. Uyu muhanda rero ukaba ufatwa nk'inzira ya gisirikare ifite akamaro kanini cyase axe strategique kuko ihuza teritwari ya Masisi, Warikare ndetse na Warikare, bityo akaba ari inzira ikoreshwa mu gutwara ibikoresho bya gisirikare, ibiribwa ndetse n'ingabo. Nkuko rero amakuru y'abari hafi y'aho urugamba rwabereye abivuga, imirwano yamaze umunsi wose. Mu masaha y'umugoroba abarwanyi b'abazarendo bashoboye gusenya ibirindiro bya M23 birukana abarwanyi ba FARDC muri Maremo. Nyuma yo gutsindwa muri ako gace, bamwe mu barwanyi ba M23 basubiye inyuma mu buryo bwa tactique cyase repli tactique, berekeza mu gace ka Karembe mu burasirazuba, abandi berekeza mu midugudu yitwa Minjenje na Impeti mu gace ka Kasimba hani muri teritwari ya Waikare. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko kwigarurira Maremo ari intambwe ikomeye ku ruhande rw'abazarendo, kuko bizatumye inzira ihuza Karembe na Impeti hagarara. Umudugudu wa Impeti ufatwa nk'ikigo gikomeye cy'ibikoresho bya gisirikare n'ububiko cyase centre logistique ku nyeshyamba za FARDC no mu duce twegereye Pinga. Ibiro bikaba bivuze ko gufata Maremo bishobora kugabanya ubushobozi bwa M23 bwo kohereza ingabo n'ibikoresho ku rugamba muri aka gace. Iyi mirwano ikaba ibaye nyuma y'amasaha atarenze 28 habaye indi ntambara ikomeye mu gace ka Kashuga ho muri Bashari Mukoto. Muri Kashuga abarwanyi b'abazarendo bari basuye inyuma nyuma y'amasaha menshi y'imirwano, bituma aka gace gasigara kari mu woko y'inyeshyamba za AFCM 23. Kugeza umutekano ukomeje kuba muke cyane mu midugudu myinshi yo muri teritwari ya Masina Warikare. Amakuru avuga ko hakomeje kugaragara ingendo z'ingabo cyase mouvement de troupes gutegura ibitero bishya ndetse n'utundi duce turimo kuba
ikibuga cy'imirwano cyangwa se zone de combat. Abaturage benshi batuye muri utu duce bavuga ko bari mu bwoba bwinshi kuko imirwano ishobora kongera kubura umwanya wari wo wose, nkuko rero babigaragaza bakagaragaza ko ibintu byamaze kujya mu yindi sura. Ngayo nguko rero Mutama nuko bihagaze, ni update ndagira ngo rukomeze tujyane n'ahandi tubwire ibiri kugenda biba. Yes, nibyo nuko byifashe muri Nord Kivu, ariko zone ya Minembwe ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ubona yuko impande zose ziri gushinjanya ibikorwa byo guhohotera ituze ry'abaturage no gusenya ibikorwa remezo, haba kuri kote ya FARDC na kote ya M23 na NRDP twirwanyeho, bigaragaza yuko abaturage aribo bari kugira mu kaga gakomeye muri ibi bice bya zone ya Minembwe, cyane cyane mu bice bya za Itogoye, aho bigaragaza imihanda igenda isenyuka, bamwe bakabishyira ku bandi. Urumva rero ni igikorwa kigenda akigaruka, ubona yuko ibintu bisa nkaho biri gushyira mu mazi abira abaturage bo muri zone ya Minembwe. Ibi byose bikaba biri kuba hari imyiteguro ikomeye, ubona yuko intambara noneho igiye kuba iri buze gusiga abaturage abatari bakeya bagiye mu mazi abira cyangwa mu kaga gakomeye. Nuko siwazero rihagaze muri ibi bice, n'ubundi urabona yuko hakiriho gusa naho hariho imirwano igiye ikomeye kandi itanoroshye habe na gatoya, ubona yuko bitari buze korohera iri huriro rya AFC M23 NRDP twirwanaho, bitewe n'uburyo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bamaze noneho kugira ubwiyunge nyuma yo gukozanyaho ku ihuriro rya FARDC. Ubwo navuga ko ari abaje gufasha FARDC, abasirikare ba Angola, aho baje kurwana n'abawazalendo, bigaragaza ko abawazalendo basa nkaho bari babaguriye. Ubu rero habayeho ubwiyunge busa nkaho bagiye bategura ama operasiyo, ndetse binagaragaza ko umuntu bashinze operasiyo muri Sud Kivu ari buze guhindura ibintu bikomeye, aho abasirikare bagiye kujya barwana mu itsinda ryabo, nimba ari abanyangora bakarwana mu itsinda ryabo, niba ari abahibu bakarwana mu itsinda ryabo, nimba ari abawazalendo bakarwana mu itsinda ryabo. Ibyo ni bimaze gukorwa n'ihuriro rya FARDC bitewe no kudahuza kw'iki gisirikare, bigaragaza ko hagiye kuboneka impinduka ziri buze kugaragarira amaso y'abantu, kandi isaha ku isaha ibyo turi kuvuga ubu ngubu muri buze kumva ibitandukanye n'ibyo biri kuvugwa saha iyi ngiyi. Bwana munyamakuru Mutamu, umuntu ashobora kwibaza uti igisirikare cyangora cyagowe n'iki? Ko tuzi ko ni abakomando bari bamenyereye cyangwa se bazobereye iby'urugamba, ariko kuri uwo musaruro wabo wabaye iyanga, byapfiriye. Ikintu cyabiteye, ndetse nabo bari kuvuga ko harimo ikintu cy'akagambane, ndetse bivugwa yuko bakunda kuba bari ku mirongo y'imbere bavansa, ariko mukavansa wenda basa nk'abasubiraho inyuma, kwa kundi ku rugamba bigenda bagasanga abandi basirikare babateze bambaye uniform za FARDC, bagaruka nanone inyuma bagasanga ni FARDC isa nkaho ikibataka, baje kuvumbura ko ari abawazalendo basa nkaho baguzwe, bakunda kubarasaho cyangwa bakabagambanira. Ibi rero binagaragaza ko habayeho kudahuza ku bigendanye n'ururimi, bigasa naho n'ubundi bitaborohera. Ubwo navuga yuko ikintu cyabiteye ari abakomandazi bayoboraga ariya amaoperasiyo muri biriya bice bya zone ya Minembwe. Rero niyo mpamvu ubona ko habayeho gutsindwa haba ku ngabo z'Abatanzania ndetse n'izi ngabo zo muri Angola zimenyereye urugamba. Mu bigaragara wavuga ni uburyo bw'abakomanda, uburyo batigeze bayoboramo uru rugamba neza, akaba niyo mpamvu habaye impinduka zikomeye cyane mu kuyobora uru rugamba. Haba wenda hari ikiri gukorwa kugira ngo ayo makosa yose arangire, wenda akaba ari inama iri gukoreshwa cyangwa se irindi perereza ryimbitse rikorwa kugira ngo ikibazo kirangire? Ibyo byose byamenyekanye kubera iperereza ryabaye bitewe n'ubuyobozi bushya bwashyizemo, haba abagiye kuyobora urugamba n'abakuriye ubutasi muri Sud Kivu. Ibi byatumye ndetse abantu benshi ntabwo bari bamenye impamvu y'ifungwa ry'umuhanda. Ibi ni ibyakozwe n'amaraso mashya cyangwa mu buyobozi, ubona yuko hari ikintu bagiye gukosora, kandi inama z'igitaraganya ubu ziri kubera imbaraga
zigaragaza ko operasiyo zose zigiye gukorwa ziri bukorwe kuri kote buri kote wazarite kugira urwana ukwayo, abangora barwana ukwabo, abafardese ari abasipesho bajya ku mirongo y'urugamba ukwabo, kugira ngo noneho buri umwe ari wese n'ugiye uyoboye icyo gikundi ikiri buze kubazwa ibyo bitigeze bibaho mu mirwanire yari maze iminsi iri kubera muri iri bice bya Sud Kivu bwana munyamakuru. Yego, tugenda tugana ku musozo Safari, niba wenda hari izindi update tutaba twibutse kukubaza watubwira. Yes, nibyo wenda kuri updates ibingibi byabaye muri Nord Kivu. Uyu Major General Padiri Muhizi Jonas, uyu akaba n'ubundi yarakoreye igisirikare cya FARDC ariko aza gufungwaho abavuga ko akekwaho kubakorana n'ihuriro rya AFC M23, nyuma baza kumurekura ariko baza kubibimo ubu yarakiri mu mirimo. Impamvu rero ishoboka abakomeje kugenda bibaza amakuru nari nasesengura neza, bari kwese ibi bitero byagabwe muri karitsiye ndetse bikaba byahitana n'umukecuru we, bari kwibaza nimba hari amakuru aba bavende bashobora kuba bakiriye ko wenda yaba yarasubiye kuba akorana n'ihuriro rya AFC M23, akaba wenda ari bwo buryo bushoboka, cyangwa mu kimwe akaba hari AFC ikaba yamaze kubona yuko igomba gukura umwe mubyeyi we muri ibi bice kugira ngo adakomeza kubikayo bamwe mu baza kuhatatira cyangwa mu baza kuhaba mu buryo bugiye bufatika. Ni amakuru tukinonosora ariko ari buze kuza gusobanuka mu masaha ari imbere bwana munyamakuru. Yego Safari, reka tugushimire dusoreza aha. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.